ole clear tu te in zawai na tharin chi bai kan buk le ve ka cheu hei tun ruma chuan Miroslav Klose German footballer ropui tak mai chanchin toifel deuh lekin kan ngai thla anga chumi pa chuan a hlim thla then khat te kan an clear ho le don ani hei ani hi kan riat dan tur chuan tun din huna FIFA World Cup a goal thun member ni na lau mek tu ani a amaro chetun World Cup sang ni somni paruka hian player pani Lionel MESSI le Kylian MBAPPE te hian khûm thei din huna an dinga an khûm thei ngei te po beiseina asang viawani ti chuan World Cup goal khung tamber ani lai hian a chanchin toifel deuh hlaka han ti chua ve tha in kan han thredewa tonruma hen kan han buat sei ani ti chuan kan thriat theu angin Klose hi alu mangthiam em mai ani a alu mang hian goal a thun em mai a goal an thun zo hi malam hoi zongin an vir pheya tiang chuan an in bin thina a munam thin em mai ani ti chuan hei World Cup khel hun lai te ni boka han tum deuh dan chuan World Cup chung chu thil dang tivak lovin player ropui tak lo ni to retire to chol to te chanchin hi han ti chuak thin ta ila ti te ngai tuana om deva ti chuan hei tuna World Cup khel mek thei chu an career la top chi alowa football an la khel ri miaw wangin kan han ti ri lawanga hun liam to a player ropui tak lo ni to lar tak lo ni to te chanchin toifel te han tar lan kha kan han tum ani Miroslav Klose hi kumsang ka ko samsari pariat zone ni kwa a Opol Poland Silesia region a apianga apa chu Joseph Klose ani a Poland footballer mingthang takte jingami ani anu Barbara Jess vethung hi chu Poland a handball national team player ni thina goalkeeper ani thina ni Klose hian kan watangin sport discipline kazirna sahle ati ani infiami chung kwa diktak kan ni a Klose hi kumriat ani thlengin Polena an oma kumsang azgo somriat paruka apa in France auxiliar a akhel awangin France an pema kumkhat nuwa Germany anin sonle ani Germany tan football khel kadu ati thlatawangin kumsom pariat mi ani in German citizenship ani ani Klose hian football lama zinkawng hi soidon se soituranga ave khop hianarin oma naupangte aṭanga academy liana lut ngal ani velova Carpenter na thok chungin football a khel chho ani kumriat ani thlengin Poland Opol Australia apa Joseph Klose soitong kan footballer ani awangin ball te lo pet pui ve thina chumi hnuwa apa im French club auxiliar tan a khelawangin French an pem ani school tree ma te in khelna tel ve thina chumi hnu loka Germany an pema German trong athiam lova school kalnal ma po aboi deuh skula lekha zirna le football khel ain Carpenter na athlang ta zoka ena hi athoka tui angreng viau zel anu dewa Carpenter na thok chungin an kho club te 7 division tan a khel ve zeu thina atira chuan midfielder defender te ni thina goal akhung vak ngai lo ani ball pet thiam ni katuma striker thatak ni hi katum ngai lem lo ati thin kumsom ni mi ani in kumsang azko som ko pariat khan 5th division club FC Hamburg in anla heta hian striker andata ani heti hunla hian Carpenter na ala thok thova zinga thinga zai thina tlaya football training thina ni Hamburg hian a khel that thei em wangin Bundesliga club FC Kaiserslautern chuan anla ngala atira reserve team anda professional contract masaber assign ta ani kumsom ni pakhat mi ani Tisuan Carpenter na atho te po aban santa ani kumsang ni khan kumsom ni pani mi ani in Frankfurt nen ani khel trumin Kaiserslautern tana akhel na masaber hun atongta ani kumsang ni pakhat atanga sang ni pani season hian goal som parukzet athuna Bundesliga alar le alu mangin atau goal ngun le ani sang ni pakhat khan Germany coach Rudi Völler chuan ramtana khel turin akova ama de uloka Carpenter na thok thin kha Germany team striker alonita ani tichuan kumsang ni pani FIFA World Cup khan goal nga athuna silver boot dongin tunge Klose chu ti in khovelin areta ani ama Klose soidan chuan kumsom ni thleng kha chuan Bundesliga khel kha kamumang po alani phachia lova Hamburg tana goal som ka thun kha
kalom tok hle ani ma se pathian in kong min hon saka thorim na in tun hi amin roi thlengta ani ati FIFA World Cup a goal thun dan hetiang hi ani a kumsang ni pani Japan le South Korea a World Cup khan goal nga athuna tichang kumsang ni paruk Germany World Cup khan goal nga athun boka tichon kumsang ni som South Africa World Cup khan goal li athun le a tichon kumsang ni som pali Brazil World Cup khan goal ni athuna hemitum hian semi final a thleng tu Brazil chu goal sari goal khat zetin an sopa khamitum khan goal athuna tichon Brazilian Ronaldo an World Cup goal thun number record alo siam chu a khûm ta ani goal som paruk thunin tun thleng hian FIFA World Cup goal thun tamber anita ani tichon tun sang ni som ni paruk World Cup hiam soitong khan MESSI le MBAPPE te hian ani record hi khûm theidin huna anding mek ani Germany tan hian game za somthum pasari a khela goal som sari pakhat thunin Germany tan a goal thun tamber ani bok ani soitong khan sang ni sompali World Cup semi final Brazil laka goal khungin Ronaldo Nazariawa record akhuma World Cup goal thun tamber din mun aluata ani a record siam chungchang hi hetiang hian asoya ka goal khung kha kalom lutuka ma se kan chakha apoimo ber record thi chu aron kalve mai mai ani katum ber chu Germany in World Cup kan choi hi ani Ronaldo Nazario hi ka idol ani a ani khum theyak om hi ka oi theilo voina hian Brazil mi puin an tuar ema ke hi lom chiam thei kanilo ti in record break mai ila Maracana a Brazil traplai ka mu a kalam theilo ati ani ke ai striker thatak tak Ronaldo Gerd Müller Just Fontaine le midang an oma ke chu ka van neya game tamzo ka khela team thataka ka om wangani record ain Germany in World Cup an choi hi kada sang zo kani atia record asiam nu hiam Brazilian Ronaldo hian a Twitter congratulations Miro iwa phutak em ti in lompuina aziaka Klose hian kalome nang chu phenomenon ini a keisu mi pa ngai ve mai kani ka thorim nara claim ka seng ve mai ani ti in achang ani football club lama a khel na ṭhenkhat te hi tlema zong toy fel deuh lekin han soi thuak ta ila somkwa pariat atanga somkwa pakwa khan FC Homburg tana khela goal som pakhat athuna abul tanna ani a hi tijan sang khajko somkwa pakwa atanga sangni pali khan FC Kaiserslautern tan khelin goal somnga pani athuna heta hian Bundesliga alar tran viau maya tijan sangni pali atanga sangni pasari khan Werder Bremen tan khelin goal somruk pathum athuna sangni panga sangni paruk sezona Bundesliga top scorer ni in goal som ni panga athuna ni sangni pasari atanga sangni som pakhat khan Bayern Munich tan a khela goal somnga pathum athuna Bundesliga title pani le DFB Pokal title pani anla a Champions League final sangni som khan an luta maro chu an champion lo ani Klose hian UCL title hi alave mi lo ani career chung hian ticha sangni som pakhat atanga sangni som paruk chung kham Lazio Italy club tan khelin goal som ruk pathum athuna Serie A hian kumli chungin goal somli athuna ni Lazio Hall of Fame po laklu aloni to bok ani footballer lar Cristiano Ronaldo chungchang zona hi achang thiamang ring lemaya Cristiano Ronaldo hi player enton tlak takani a upat nuwa po training a taima a atak sa enkol da aril ruput mang atay mak na tehi striker zongin zirse kadu le ani ati ani kumsang ni sompalia World Cup final Argentina nen ain khel don khan Messi chungchang anzota Messi chu danglam na siam thei minute khat chunga match thlak danglam thei ani a tun tuma hiam midang zong aya nasataka kan ven turbi kani ati ani Klose samhing than na ber chu alu manga atau goal thin hi ani a hetilama hian special mai ani penalty box chunga mun all a thei le maya defender pani pathum tekara lo om manzia zel ani cross ball lo thlo lai hian lo zuan hun tur hi a redik chat thei le maya alu in angle a herem thiama goalkeeper ban phak lowa tawlu thiam mai ani a hoisen le a goalkeeper emo defender ne nemo anin suwak donani point a hlawlo ani
corner atanga ball sang taka alo kala penalty box chunga close a umbok chuam a fans te hian atau goal an ring ngal ngot zel thin ani offside line bula defender te mulo tura lo bi ruk dan te athiama tin goalkeeper in ati per zeu emo defender in ati sual zeu te lo changin goal thun aching ang reng riau bok ani skill moi tak khiama mo ran lova awa che moi em ni si lo hian ol sam takin goal athun mai thin ani World Cup a game som ni pali khelim goal som paruk athuna he goal som paruk zinga goal riat zati chu knockout stage athun ani pressure sang tak noya game lian tak khela hian aṭha ang reng hle bok ani tin a khel tha thei viau bok ni in alang ani Klose striker ni ma se ball a hlo chuan defender ang main ball let le ngal mai thina star lian tak angina omlem lova na thok striker ti te in an ko fiam thin ani kum sang ni bor chhovel kha chuan a pet goal in close somersault anti a malam zong in nal dewina vir thina no pang ho pe chuan an lomin hu na man ti thin le tun lai tak kian player tam takin anti ve ngai lem lo ani goal khung ngor ril ru apulo ti alanga dikna adu le ti hria na turin han ming than ve riau na hi anaya mitam takin gentleman striker anti pha ani kumsang ni panga khan bremen tana khelline referee in penalty ape a referee nena vakalin ka khing puipa hian min tok lo a fall lo avati a penalty pek po chu akan sel tir ngala heiwang hian fair play award adon pha ani kumsang ni pani FIFA World Cup a kham Saudi Arabia an soptrumin hat-trick asiama asomar salt mangkhan avirdu talava anudaya Saudi Arabia kha ne na satin an oma an mi puiten an leinata khatiang kara keikha lo in chuang viau tur kanilawani atiani kumsang ni song pani khan lajiau tana khellaim Napoli ne na in khel trumin kiparin ball athlau chu akutin atigola referee in goal tina ham to a ma se Klose hian referee nena ka kutin ka tilut pal tina varila chu goal chu an cancel le pha ani an khing pui Napoli fans zongin an choi moi hialani kumsang ni pali khan Poland mi Sylvia Klose nen anin neya fapa phir luan le nowa an ringa a fapa te pani hian an pa nung zuin football lama thei top an chua ve mek bok ani Klose te chung kwa hi media ma hin anin pho khat hle meya anu pui le fa te thala ki mu tur awang ang reng viawa kum tinin Poland an ho a api le pu than te an tlo thin ani millionaire ni Thomas se village boy rilru hi apurenga kuzela pangai takin an cheng ani football khel achol san nuin coaching lama te mun rang an kalkuala tuna takhiam FC Nürnberg manager ani me kani ole sei tur tam tak om thei kara khatisin kha kan han du to le report anga Klose hi player ropui takani a goal thun pi alama ek mual chunga chet vel pi alama hian paril ru thatak dikna du mi patai matakani ti in achanchin hi khai khomin ti top ta ila atha ome tin nama hi paril ru in ngai tlom takani ti te po hi atong kam chuak le achevel atang te po hian a riat thei viawani ole thler tu te zawai chunga lom thu kanan soi ani